걸 한다는 얘기죠. мен сұрақ қойдым. Раза он, получается, делает. Садит всё, собирает. Урожайлады иә, екі рет. Мен сұрадым, міне мынандай кішкентай ғана жері бар шаруа өзіне жылына қаншама кіріс кіргізеді дедім, міне мынандай ғана жері бар. Оның ішіне жағы үйіндегі теплицасы бірдеңесі кіре ма? 그럼 이거 농장 그냥 땅에서만 다 고르세요. Бұл кісі маған айтты, 그렇죠. 200,000 доллар кіргізеді деді жылына. 채소. шаруа. 온수가 있는 데서 온수. Ну, 농수가. Вот такой, да? 이런 거 되는데 이런 거 있는데 얼마나 받으셨어요? 어떤 거? 이런 온수처럼 되는 거. теплица, 저건 돈이 теплица. 별로 안 돼요. 애들 그다 써놓고 예. теплица, да? 예. жермен 200,000 доллар 그냥 кіргізеді, иә? 자기 그냥 먹거리 할 정도지 저거 Вот 돈이 так. 안 돼요. Теплица просто как бы для себя Ага. люди делают, а так особо денег не приносит. Если вот это маленькое. Ага. Все. түсіндім. 200,000 доллар. Қыздар, не істеп жүрсіңдер? Ферма ашауымыз бар. Иә, ферма ашу керек. 200,000 доллар жылына кіріс кіргізеді. Міне Кореяның огородтарымен келе жатырмыз, ауылның қараңыздар. Жерлері жақсы екен, құнарлығы ше. Тау болғаннан кейін. Міне мынау үйлері. мына бір жер сары топырақ екен. 안녕하세요. 없어요? 예? 있어. 다 있어요. 있어요? 옷좀 좀 주려고. 있다고? 지었어요? 예? 지었어? 예. 옆집에서 막 주고 그래. 잘했네. 뭐 별일 없으시고요? 네, 잘 지내요? 예. 네. Огородтар бар екен. Кореядағы барлық жерде супер технология дегеннің өзі де шындық емес, е міне. Мынандай қарапайым жерде жасап жатыр да кәсіптерін. Молодцы. Мына біреу бұрыштар ше қызыл болып тұр ғой. Соны қыста жинап алады ма? Или ол бітті қалды ма? Жолдың жиегіне негізі тастаған ғой міне. Бір жерді бос қалдырмаған. Мына біреу жерде де міне. Мына біреу ақтың ішінде не оралған? Міне мына ақтың ішінде жем ба жоқ қорда ма? 뭐예요 그거? 아, 저거. Синаш. 뭐예요? 이거 селос? 옥수수. 쿠쿠루자. Кукуруза? 예, 소 먹이. малға жем болады, е? 옥수수를 이렇게 옥수수를 네 잘라가지고 네. 저렇게 만들어요. 저렇게. 그렇게 다음에 뭐예요? 그래서 저거서 갖다 숙성을 시켜가지고 소 먹이로 주는 거예요. А, кукурузный бәрін жинап алып, Иә. получается дробить етіп, бәрін жинап, Иә. малдарға бересіз. Мен ана күріш бар ғой? Иә. күріштің сабанында сөйтеді ғой деймін, е? сұрашы? 그러면은 이거 살은 어떻게 해요? 살도 이렇게 남는 살은 이렇게 하는 거예요? 아니요, 그 옥수수를 전체를 다. 아, 그 대하고 옥수수까지 다. 네. 미스틱. бәрі. Таудың басына көріп беріп бара жатырмыз. Қазір қалашықтың үстінен шығамыз. 여기도 거울 있잖아. 어디다? 여기도 거울 있잖아, 여기. 얘는 말고 여기 위에 올라가면 딱 그 자리에서 그렇게 논대, 얘가. Не дейді? 뭐라고 하셨어요? 새가 네, 여기 아까 지나가면 보이는 거울들 있잖아요. 네. 그 거울 하나를 계속 보는 Есть одна птица, говорит, здесь в горах. Ага. Есть своя особенность. Вот эти вот есть же зеркала на дороге. Ага. И она, кажется, постоянно смотрит в зеркало на себя. И это такая особенная птица. 근데 저기 있거든, 저기. Сейчас говорит, вы ее увидите. На себя 어디 смотрит в 있어요? зеркале. 저 거울에 항상 있어. 요거 다음에 있는 거울에 그 네. 새가 항상 저기 있는데 거울 보고 있대. 오늘은 없다. Она себя Сейчас смотрит. говорит, ее нет, но вот это вот зеркало следующее, вот Ага. мы едем, там говорит, постоянно вот эта птица, она всегда в это зеркало. нарцисс, да? 이, Да, 이 нарцисс. 거울에서 애가 그렇게 놀고 있어. 아, 저기 나. 있잖아. 저기 있잖아. Она говорит, всегда 저기 на себя 있잖아요. смотрит. ага. 제가
이 거울을 그렇게 거울 앞에서 Модница ғой, 계속 модница. 그냥 이렇게 만들려고 하면 돈이 많이 들어가거든요. 네. Мына жолды кім салып берді деп сұрап жатырмын да. 이 қазір жауабын 산림을 тыңдаймыз. 그러니까 산을 관리하는 목적으로 네. 소방도로를 만들어 준 거예요. 그럼 국가에서 이거를 산업 관리하는 목적으로 만들어주는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 거기다가 이제 할공장을 만드는 거죠. Получается, государство построили эту дорогу как бы и для паралайтинга, и просто как это слишком дорого только для паралайтинга, Ага. с целью якобы обеспечения обслуживания этой горы. 그러니까 패러글라이딩 할공장으로 만들기 위해서 편법을 쓴 거죠. 그러니까 말하자면은. 네. Ведь 너무 멋있고 Его налоги уже какую-то часть этой дороги закрыли, которые он платит налоги. государство же, ну, наверное, да? Нет, ну в общем, он же государству платит налоги. 아, Я. 그러면은 선생님은 여기 국가에 세금 내잖아요, 네. 내시잖아요. 네. 그럼 그 내는 세금 반이 이 길을 이제 만들어는데 도와주는 거죠, 아니면 어떻게? 세금을 내죠. 네, 그러니까 그 장비를 판매하는 거 10% 세금 내죠. 네네네. 또 사람을 태우는 것도 13.4% 네, 세금을 내요. 이 길을 사용하는 위해서. 아니요. Таудың басына жақында 산은 қалдық. 그냥 사용을 하는데 네네네네. 길은 그냥 사용하는데 네. 사업을 하는데 I jumped from here. Oh my god. қалай? Вы видели вообще какие горы? В прошлый раз я отсюда прыгала. Вау. А, It was flying lesson. вау, фантастик. Yeah. But I didn't realize it was this high. мынандай дәретханасын жасап қойыпты. Вау! Вау! Фантастик. 바람이 지금 세서 바람이 조금 세요. Ветер, да? 네. Қатты жел соғып тұр. Сондықтан бүгін секіруге болмайды. 카메라 Онлайн. 네, Онлайн. Онлайн камерасын қосып қойыпты. Керемет. Прямой эфир жүріп жатыр. Солай, аха. Окей. Да. 그래서 이리 와보세요. Опа. Хай, 예. 이제 조금만 있으면 예. Вон туда он 네. держит. Ага. 그, Вот. Окей. Вот мы подошли. 네. Привет. Окей. Фантастика. Қараңыздаршы, мына Кореяның басым көпшілігі теплица, жылыжай, теплица. Басым көпшілігі. Біздің Қазақстанның да болашағы примерно соған келеді ау. Өйткені басқа амал жоқ. Теплицаны қолға алуымыз керек. Өйткені басқа нарықта табыс табу, кіргізу, жаңағы секеге сай болу бүгінгі заманауи агрокультурада мүмкін емес. Тек қана осы интенсификация. И жалпы қарасаңыз, сайдың ішінде оғана орналасқан ел, міне, сайдың ішінде ғана, соның ішінен дамытып отыр. Көрдім, аха, онлайн, прямой эфир. Керемет.